Zato ti Telenor pruža jedinstvenu priliku. Više ne moraš da čekaš 2 godine, već svoj novi telefon možeš da kupiš kad god poželiš. Ako si novi ili postojeći korisnik bez ugovorne obaveze, dovoljno je da svratiš do Telenor prodavnice, izabereš model telefona i kupiš ga na 12 ili 24 rate bez kamata. Preko Telenor banke, uz bilo koji tarifni paket sa mesečnom pretplatom jednakom ili većom od 1495 dinara. U trenutku kupovine, besplatno otvaraš tekući račun u Telenor banci i tako jednostavno svoj novi telefon plaćaš na rate bez kamata. Drugi ugovor potpisuješ sa Telenom za tarifni paket koji odabereš i pritom dobijaš čak 30% popusta na mesečnu pretplatu. Izabrani tarifni paket možeš da promeniš kad god poželiš i pređeš na veći ili manji i to ne utiče na iznos tvoje rate za otplatu telefona. Ako u bilo kom trenutku poželiš promenu na bolje i još napredniji telefon, u Telenor banci možeš da otplatiš preostale rate za telefon i po istom principu odmah odabereš najnoviji model, bez obzira koji tarifni paket koristiš i koliko je vremena prošlo od potpisivanja ugovora. Ne propusti ovu sjajnu priliku, jer uz Telenor imaš potpunu fleksibilnost i slobodu da menjaš stvari prema svojim potrebama. I odabereš telefon koji želiš kad god poželiš.